Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza, guru badan kaula juga guru pada ajunan, saya kesempatan mangken beda ekak dinto tempat ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Syafi'i Ansori, pengasuh pondok pesantren An-Nuqoyah. Dek selerana badan kaula sangat amul jaki, badan kaula ngagung aki. Ajunan semulja Kiai Haji Khazin selaku ketua Yayasan Raudhatul Jannah. Ajunan semulja Kiai Haji Komaruddin selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Jannah. Ben seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena dan gula taoning da asmaipon. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim ben hormat. Dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh. Secara khusus pemangku Tisa Bekeong beserta seluruh aparatur Tisa Epon, baik di tingkat caleg atau di jajaran apel. Tidak lupa hadir di tengah-tengah kita Sekretaris Desa Pacunten, yaitu Bapak Muhlis. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dek kaajunan beten kaula amul jaki. Ben beten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Sepertama, tore awali perpangkian gak dinto asyukur da Allah. Kaula benajunan saat malam mangken sareng Allah takdir apolong alengki dalam keadaan sehat. Semoga ajunan seteja sareng Allah terus paringi kesehatan. Langkong-langkong apolong kaula ajunan malam mangken dalam keadaan ala kotoat. Semoga benih cuma apolong bekiong bisaos. Tapi sampai ke swarga kaula benajunan pakuni papolong. Salawat ben salam ngereng aturaki dek Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kak dinto kaula benajunan anyuun manter kaula benajunan sareng Allah. Pamasok kelompok ben golongan se syafaat tibi Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Tahta liwa'i sayyidina Muhammad bi syafaati sayyidina Muhammad
berada di bawah surban biru kehijau-hijauan milik Kanjeng Rasul. Jukan efek taglaban pertolongan Gusti Kanjeng Nabi seanya masyafaatul uzma manter sakak dinto bedena amin Allahumma. Insyaallah mun ki odi sering along bolong seni kemudian patang kateng patang gibah. Mangkana manus sanika mun ki bade kesempatan tore pa biasa apolong benureng sae makle ketoroan sae. Karena budian orang masuk swarga ni kalau tung situng tapi apa kelompok usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Fadkhulu maka dengan ku jamak ni Kak. Usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Budian manusia nika masuk ke swarga nika abong rombong lo bi ketibi lo panggil kentung situng. Mun panggil kentung situng lo mari 5 tahun Kak. Mau mulai Nabi Adam sampai hari kiamat dipanggil kentung situng. Pukmis nati maju. Kak Mas Duki masuk. Buk Jumati mangkat. Kak Misnari ada malaikat ki akemi ganti selain. Wabit. Bila saya Maria. Jadi budian ni kebeni seni kacarana. Kelompok muslimatan bekiong maju kapi. Padahal senorok beni norok muslimat terke ngandi seragam metok. Kemulan mah teman beli seragam mah norok. Ni ka untung ngapok kelompok Kak. Untung ngapok kelompok senika. Tak usah orang pau bayi muni jual tungi selongkar secelok tak baju. Ya kalak sama sang lagi. Bukan mun borongan bedai trek benih karo secelok, maki selotok norok benda olang. Makanya cek nyimpang dari kumpulan nika. Cek apesa dari perkumpulan nika. Karena aku lebih najunan gak dinto. Itunya bekal kuat. Yadullah ma'al jamaah. Kekuatan nika orang nika mula alung polongan nika kuat. Saya ada sebisa alanya lamun orang benyangan nika. Engki nabang ki. Tak bisa hadirin. Kapal seraja kasa bisa ipatakelem. Bicuko kendui. Kendui bisa mata kilem tas kapal hadirin. Kapal raja kendui ni kene. Magini mun banyak. Ini sotok di ereng. Aba cering raja. Keng bilis iosong hadirin. Mune kampuli. Cek ni ka raja. Keng mune kampuli. Kemed bilis tenoro. Maka namun banyak ni ka al-ittihadu yujidul quwah. Wal quwatu tudmanun najah. Munalong polong ni ka bakal kuat. Mula kuat pasti sukses. Itunya ni kagula benajunan. Mun terus sukses ah. Situng. Pakumpol. Tore cak asapesa. Mun along polong kuat Kak. Tak usah orang. Tanang boy. Ni ka mun gantung etung ni kalau kuat Kak. Mun gantung etung. Ika bayi napa? Keroyak giliyak boy. Keng mun apolong lemak ni ka kuat. Tak parjaja. Maju. Minta ama sakit napa kuburan. Bisa ambil Makan al-ittihad yujidul quwah. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ya mun bercerai pokok masa nengah TV. Lanjut. Si mau jalan lanjut gitu. Makana along polong mentar pakuna along polong senikah. Ya along polong ni kalau kutu pengasian ngak nikah hadirin. Kuna benajunan sa peleen, sa tatangkeen, sa teretan. Tu repa kompak. Ni saya kocak along polong. Apolong ni kalau ketupah akan tel. Beda compo bentatang ke. Tore kula benajunan mun bisa cung bagusen cung sai. Makanya jawab Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Kok ada mati setelah hidup? Allah ingin menguji orang-orang bekiong. Ayyukum ahsanu amala. Saya antara sampean sebisa paling bagus. Amal nikah banyak nikah saya. Keng saya paling penting benih banyakan tapi bagus. Amal ni kalau kita banyak kor bagus paratuh.
Tak usah amal kak, sepeda motor. Andi situng, ke nganyar. Andi belu, situnga potak setir. Situnga ngaltok busina. Situnga peke rantaya. Situnga alotak katujuh enam. Mobil sepeda motor belu, maka situnga ada sekini ngekui. Situng andi sepeda motor ning situng ke nganyar. Tore, kama angu situng anyar, napa belu lotok. Anguan belu anyar. Budak remeh dina de media. Jadi saya tetanggaan cung bagusan gihuk. Cung legaan dada cek panggempang ngarasani kacuban na tetangga. Cek ampo agak jagaan salana orang lain ki. Mun beda saya miskenan tore kani sereh. Kasih sokian tore tak usah iri. Saya biasa bayodi ni kan. Pabakus kapi. Bila lebih bentatang ke kita ada berdebu. Mun tatang ke ni ka ada buang na kan. Sampian andi tretan, keng tretan na beda pakong. Tatangke na ejere-eje nalu ada beda orang, keng tatangke. Mun kek tabu tak tretan se pakong seberka ada. Tatangke sebeda ada je senyentir ka ada. Makanya saya ngajak ngik-sengik ke tatangke dah. Takut mun mati penir orang kak tibi. Mbak sampean maka tatangke je sengik ing sekejap. Lah kan tak bisa. Ambil tetangga termati ya cong kok. Termati suruh orang gak tibi tak ngosong. Lo bisa manusia nikah. Manusia nikah ejen politikan. Manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Kula ben sampean tak bisa udik ke tibi. Ada manusia saya tak perlu ke orang lain. Pasoki perlu ke orang lain. Pakuati perlu ke orang lain. Mi kelakuan raja tak perlu ke orang lain. Mi abangun Roma tak perlu ke tetangga. Kelakuan sepaling demang perlu orang. Napa? Misem. Ada kelakuan cuci mengiben misem kak. Tak luang paket, tak luang setrum, tak majer pacek. Ini. King misem ni kemakilah kelakuan paling demang perlu tetangga. Artena mun ketibi ce misem. Main bah ngucap, bocak negara misem kok bah parlo kata tangke. Jaluk parlo. Ya lah ngerti lah. Kabarak yembong rek. Daya. Terus kabarak ada. Daya. Cak bitabit 2 bayi teti. Dan manusia ni ada selok parlo ka orang. Tak bisa manusia ni. Manusia ni pakun parlo ka orang lah. Makanya gula benajunan parlo kompak, parlo abolong. Etunya mun kompak, etunya mun abolong. Kau lebih najunan bekal tadi orang sejumper hadirin. Orang ni kamun rukun bentatang gelek ke alam maka. Keng mun bentatang kini ke amusuan cope. Ntar kata meromang kata lah, beda jiak kepada boleh. Ntar kepada meromang, beda juak masuk boleh. Nengi Roma nanti bi ruwet. Mentro tak ruwet tak, nengki jauh. Jauh nyatanya. Serebuk. InsyaAllah nikah abolong nikah kula benajunan ate kula benajunan abolong meskipun kula benajunan tak bisa abolong benari senikah secara jasad tak bisa abolong tapi rukun kula benajunan bentatang ke saling bagus cungkus bagusan manter abolong aku kula benajunan benih cuma itunya sampai ke akhirat bisa tetilan jalan selamat bahkan orang serukun itunya sealong bolong ni kalau budian ku tak iya akhirat kula benajunan saya ajak kancana long bolong bisa saja masuk surga benih marga amalatibi eki babi tatang ke gara-gara andi tatang ke orang soleh kula ben sampian aslina masuk neraka andi tatang ke orang soleh ku tak bi tatang ke sesoleh ni ke bisa eki beka surga kula ben sampian amin kok kak cengeng butuh pak kering apa di hari ini cek sana nih. Terkesima diriku memandang pesonamu
Sudah kurang kai kata. Budu pangajina. Cek nyai pak mau budu terkesima. Hah? Ayo. Hijivan milaya ketune kabera sabera. Bo aku pak. Mingat sing ngerti keke. Ngerti apa aja? Pada. Oh, pada lo ngerti kia. Pon. Bahkan budian ni kagula benajunan. Orang sekompak, orang sealong kolongan, orang semasitung bentatang kenika. Bisa saja masuk suarga beni amal tibi, tapi ngampung dek ke suarga tetangga. Amin. Makanya Imam Hasan Basri mesen. Pokoknya mesena Imam Hasan Basri. Istakthiru minal ikhwan. Hi orang bekiong. Pabanyak kanca sambian. Pabanyak pala. Pabanyak akrab bentatangga. Pabakus ben ketatangga. Istakthiru minal ikhwan. Fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah. Kemudian hari kiamat nikah. Al-mu'min ay as-salih. Orang mukmin sesoleh. Bisa ngiba orang lain dek ke surga Allah. Tertepak aku lebih najunan. Tak apa surga gratis. Masuk surga tak bisa kutu masuk neraka. Gara-gara andi kanca-kancana masuk surga. Surga hadirin. Masuk surga. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Makanya matoro sampian kenal ke Khalil Yasin deh. Makin jauh di Bangkalan. Sampian selamat. Khalil Yasin tak ada. Sariaki keluar. Mun Khalil Yasin selamat. Sampian tak ada. Sampian esariya bi gula. Mun pada tak selamat. Pada jak cungre sarian. Yang mantar pada selamat. Terpada bercerah. Yang insyaAllah mun along belum senekan ini tanda gula benajunan bakal selamat. Amin. Usiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Mentertebak kaul benajunan sekiring masuk abong rombong dek ka swarga na Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ikeng joman cek karungan dah lagi apa bolong. Ko tuala ko tibi. Ya munung kok tenang jek tangkan cek kiai kapi. Apa aja kak? Jek deh poton. Makiring barengan kiai mun tak apa jeng nikah pendorong senikah kak. Jadi kula benajunan nikah sema masuk ke surga nikah asli munmu dalading tibi keng umpama malarat ku leku panitempeng banyak antu sana ben kenjerna. Mun pah andi kenalan orang sesoleh nikah bisa nurok tetitu saka bisa tak yang kep. Beni karo ke bayesim make masuk surga mun andi reng dalem kembangan. Sepenting amal tibi. Deki umpama amal tibi tak depa untuk memasuk dek ke surga. Mun along bolong reng selamat nikah. Kula benajunan norok selamat juga. Manter sakak dinto bedana. Amin Allahumma. Lalu siapakah orang yang selamat di antara kita? Saya rasa selamat di antara kula benajunan. Tak bangki makin ni. Lo bangki. Saya selamat ni kata bangki. Napa Khalil Yasin saya selamat. Napa sampian saya selamat. Lo bangki yang manter pada selamat. Kulluna fi hadhihi dunya ala haddin sawa. Kula ben sampean mangkin itu nyanika pada. Khalil Yasin pulang saya ceramah. Napa pita ben saya bebedak pita nak cuma situng pita. Kula ni kalau ayon ceng tegede pak kus meneb beni margaan di ilmu. Tak kering pulang keng margana kula celeper. Engke kan? Masih ngucak kiongku kakeku cuma pendong aben aku hari. Oh badok perasaan sakale. Ara cek pepe ngucak tak oning dek iya. Allah. Aku lah yang cengkan margana celeper. Engke kok. Hari saya kocak cucur keng masake dia kan. Tak jaga perasaan sekali. Fakulluna fi hadhihi dunya ala haddin sawa. Pada kak tak bangki. Saya rasa selamat. Saya rasa selamat. Ni kata bangki. Cuman beda tanda. Selamat nikah beda tanda. Dan ini kagula makin abah hasa tanda na selamat. Saya rasa selamat. Manter tebak kau ulah benajunan. Amin. Sedaja saya hadir manter itunya teti orang yang selamat. Ya herat manter teti orang yang selamat. Kula abah saya itunya.
Itunya tanda naring selamat nih kak. Kula benajunan. Kula benajunan seeko cak selamat itunya nih kak. Mun situng sepertama. Paringi beten sehat. Tak bi penyakit. Nikah tanda kula benajunan. Al-jismus salim. Beten sesehat. Nikah tanda keng selamat deh. Lamun la andi beten sehat nika manusia nika teka hajat. Make dunya ta andi keng mun beten sehat teka hajat napa tak teka hajat. Keng mun nafsu nika saya ketero dunya ka. Pese padahal pese nika bisa ada artinya mun tak abureng sehat. Nggih. Makanya jak jeung aja ka. Tur kadang kula ben sampean mun ki sehat jeung aja senyari pese. Keng pan andi pese na ipa nyari sehat. Kadang ki. Mun ki sehat te kalau asarapan bisa mangkata lakko. Mun ki sehat tak ipa ada bisa nyari pese. Keng pese na kapan banyak pese na tak milu bisa ipa nyari sehat. Kan seni ke manusia ni ka. Manusia ni kenikmatkan sehat. Keng mun nafsu ni ka. Sepenting pese sepenting soki. Enten nikmat ni ke benih beda soki. Nikmat ni ke benih beda jabatan. Nikmat ni ke beda selamat. Mun sehat teka hajat. Bener. Sampian soki bisa beli mobil Alphard, kuning Alphard kak. Alphard ni ka sa M600 ni mun kebeli centul ngambeng bekiyong dibu. Meli Alphard sampian, keng mun beten ni ka sampian sakit, make Alphard lo nyaman kak. Numpak Alphard keng mun bengko ngebik tun butun dua bejanya benya. Make numpak Alphard, make Alphard aserok. Keng mun beten sehat makin numpak kul pickup juken derok geros sambil arah sana. Tapi nyaman ni ternyata benih beda barang larang benih beda FC tapi beda sehat jelas. Mun beten sehat makin kok gereng dengan morong kini mak. Keng mun beten sakit makin bisa melekok sapi soki bisa melekok sapi. Jaringan mun sakit makin kok sapi ni kebaik. Nggih. Baik. Mangkana binin sampean repong ki sehat. Nah apa ben tamun sampean ki bisa toroti. Karena mun lakadung sakit ku leku make kok sapi lo ende. Cemun ki sehat enggak nih kak? Minta habis saya kak 5.000. Kebayang boleh. Terus beli sehari mika kana mata. Nyempit. Cep lo ke ngarek-gerek kake. Amun ki sehat deh iya minta bisa 5.000 ke beli ngarek-gerek. Coba bini na sakit. Pahlok ngakan gendua hari ku tak bingung. Le ngakan rapo le. Terus apa kakek? Bakso kah? Anda iya biasa namun sakit no. Mie ayam. Mah, begadang ki. Terus apa? Lalapan dia. Saya kuring. Rawon. Padang, pecel ya, iya. Nasi pecel maksudnya, Lek, ada iya bahaya kia ini kia. Dan ya kan dapat beri nasi padang, napa nasi goreng, napa nasi pecel nasi. Ya kan beri nasi pecel kan? Beci aku. Tina makela tak soki makita banyak pese keng mun sehat kok gereng nyaman kak. Keng mun sakit make kok sape baik. Gini apa gi? Makanya cek potretan gula. Walau makan sederhana ikan asin sambal lala. Walau baju sederhana asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3. Apa? Tabak ke? Jam yang dok teman nguti, dok teman tahu tabak ke kok.
Walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Cihuy. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. On, dari bereng sehat. Sehat dir mantir sehat dah. Mantir lo kek sake ah. Romoro itu mau mate. Mun lo kek sake kan romoro mate gulaku. Beda remam bian tu aki sehat engki. Lo kek sake engki langsung mate lo ende. Berarti minta sake kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat setengah jam lah. Iya mayu. Siapa sih ambu? Ayo. Makin sampai subuh mayu. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Jadi, mon etunya nih kak, saya orang saya paling bercerah, situng orang mon paling sehat bi Allah. Berarti ini kakeng dia orang selamat ajunan. Manter selamat kapi amin. Manter sehat kapi amin. Lah di akhirat nanti saya orang selamat nih kak. Siapakah nanti yang menjadi orang selamat di akhirat? Pas saya orang selamat, saya bangki. Karena Dawuna Al-Imam Ahmad Fisni dalam Syarah Arba'in Nawawi, innamal a'mal bil khawatim. Manusia ni tergantung din budina. Mangkene kalau bangki kak. Napa Holil Yasin, napa sambian, tay bangki. Tergantung mate na manusia ni kak. Makanya orang ini kemun mati, setan kan yang tariki. Bila depak kakerungan, setan asari kenengan. Kan sedih kelembu. Setan nyupa apa ropak, nyupre orang atoroak. Beda aropa embuna, beda aropa kuruna. Kenapa mak setan ni kak aku ketika nyaba beda kerungan? Karena munlah kula benajunan, ketika nyaba depak kerungan, pah iman kau leben ajunan ngaltok, maka kula benajunan abali ka Allah ala su'il khatimah. Abali ka leben keberadaan iman tak ikibah. Ibadah durian, dek sampai mati, rukum medek sekali kak. Terus selamat. Makanya makin kula benajunan cepun Imam Ghazali, kula benajunan ngabes orang ini kau tu andi prasangka orang lebih bagus dari abu. Saya raboy. Atau mau ben orang tua, bagusan nembaji ben kok sing udah. Mak bisa jong. Iya cak dengan siapa jeng keluar nembaji. Jeng kok umur 20, mbak umur sebita. Kan bejeng mbak seketahun dak. Kok apa jeng 10 tahun. Tapi bagusan mbak bejeng keluar mbak. Can mbak. Iya enggak nak bagusan sing udah. Orala. Orala. Ara pamela kela. Orala. Bagusan sing udah nak. Saya ngoda jo tu sana cici. Kok je tahun sabitek lah nyentuh mereng mandi jo. Wah. Teti cang saya ngoda bagusan setua bejengah abitan benyaan. Cang setua bagusan saya ngoda tu sana cici. Atau mau ban kiai. Bagusan kiai kira-kira benabek si budu. Mak bisa kak. Kiai jo muna bejeng ibadah syarat rukun tokang dadi bejeng terima. Muna be sering tanya deking lerok-lerok aki aconglet syarat rukun tepak lo ngerti lo itu mula kerja paratu. Bagusan kiai cang sering tani. Cang si kiai bagusan ring tani benabek si kiai. Masa kiai bagusan ring tani. Abek si kiai lah tahu cek haram ki ikalaku. Ring tani maki ala kotu sekui tulis bi malaikat. Cek tak tahu. Mun lo tahu. Mun tak oma tahu. Poton. Lepas denger boy beri patakotan bayar apa gumedok sekali. Ibu lagi alaban cari ka aja beda patakotan mun diberi patakotan je tak oleh arek mun arek hukum haram. Ki nyempit si haram tak mun nikahkan engkok jong.
Sing ada kana sape kok. Sampai jamun Imam Ghazali apang kibon orang kafir. Tak oleh kaula benajunan andi prasangkareng kafir ni kecelaka. Gak boleh. Sampai entar ke Sumenep kota apang kibon orang seagama neta Islam. Apang kibon Cina, apang kibon orang Katolik, apang kibon orang Kristen. Kata Imam Ghazali, gak boleh kita berprasangka. Celaka deh kafir celaka. Tak oleh. Innamal a'mal bil khawati. Manusia ni apa cang mati naga. Tidak ada, mun pasti ngucak celaka ni mati na mati kafir, mun pasti kafir Islam bah mati dalam keberadaan Islam mayu. Terbalik kalau terbalik. Dulu ada seorang ulama namanya Ki Bersiso. Ki Bersiso ni kesantren sebita kebu hadirin. Mungkin neka ada ulama seandi santri sebita kebu. Pondok pesantren terbesar di Jawa Timur itu santrinya 43.000. Ki Bersiso santrina sabita kebu. Kalakal setan Ki Bersiso mati kafir. Sementara di zamannya Nabi Muhammad beda Yahudi. Yahudi ni hadirin mulai kini sampai umur 70 kafir. Beni cuma kafir, beci ke kanjing Nabi. Beni cuma beci, abak cuba ke kanjing Nabi. Salamis ken tua kafir ki abak cuba ke kanjing Nabi. Neng pasar, nah apa saya kocak? Cek kalau ke abak cuba ke kanjing Nabi. Salah buta tua kafir. Ki abak cuba ke kanjing Nabi. Pokoknya pasti tong kejubaan negara Yahudi. Pasar sambil ngemis, nah apa saya kocak? Aja ada boleh. Saya cek parjaja kau ring saya nyama Muhammad. Muhammad ni kekeng mamur tata gula ben sampean dari pangeran sebelum mah. Saya ngak jendek kalakal. Mun Muhammad bisa keluar aing dari tanah ngekeng tukang seher. Mun Muhammad bisa nyebek bulan keng tukang seher. Saya ngak jendek kalakal. Muhammad kendek, Muhammad lecek. Benar ya bek coba aki Nabi Muhammad. Orang Yahudi ni kah. Situmbek to Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar matuanah atanya kaputra Siti Aisyah. Aisyah, apaan saya kelakukan jing Nabi sebelum saya Bikok terus sakinah. Eko boleh satu jeng ibadah. Nah, salah situng saya kelakukan kanjing Nabi ketika waktu kita sedah. Kanjing Nabi ben areh selalu entar ke pasar Madinah ngibar roti. Baka kamaroti. Tulang aki ke Yahudi sahabat coba aki kasa. Jadi Yahudi saya ngemis ni kapes saya tak luang ke beli roti. Karena roti na tangkung bi kuste kanjing Nabi. Marah. Beda orang dina saya ngaji kan. Abak coba aki ngibaki roti bi kanjing Nabi. Pun ki laku. Beri roti. Yahudi ni kesambi abak coba ki kanjing Nabi. Saya tulang roti kanjing Nabi. Sayyidina Abu Bakar pahintar ke pasar hadirin. Nyibar roti. Etekku ebeng labeng amadi kota pasar Madinah. Yahudi ni kapakun. Pakun ngemis. Pakun abak coba ki kanjing Nabi. Ternyata Yahudi ni kalau mireng kabar jak Nabi Muhammad ampun sete. Tahun yang tak ngiding kabar. Pakun abak coba ki. Saya ngajak percaya kau orang saya nyama Muhammad. Muhammad lecek gendek. Kasaking makafir aku. Mamur tata gula ben sampai dari pangeran patung. Saya ngajak anda. Mun Muhammad bisa nyebak bulan. Kasaking seher. Muhammad ni kesahirun kadzab. Saya ngajak je percaya kau orang saya nyama Muhammad. Saya dari Mekah saya entar ke Madinah. Tempo na ngocak sini ke Sidina Abu Bakar. Pah roti na isabak kacolong. Ambu saya ngocak. Cepa colong. Akail. Mada akail pahatanya Yahudi. Siapa masang roti kacolong je. Sidina Abu Bakar ika je. Kula sebiasa na masang roti ruay. Panyampit. Kadzab tak. Benih kakek. Kakek benih sebiasa na ruang. Mi uning sampian cek benih gula. Cek dengan sampian buta lo ngatela. Benih. Orang sebiasa na sayang masang ruang kuita takramah. Benih pa orang ngocak ibri roti da iya amit kelu. Ni tempo na ngocak pa roti ba kacolong ko. Amit gelu ata langkong gelu sebiasa ruang. Terus sebiasa ruang roti na temu tangki kijak kare telok benih pahi beki bungkol da iya. Eko cek gelu. Pahi beki bungkol de pal tapel pal roti enta eko le tangki kicol patre. Palempuk gelu amit gelu beki kelaban alos. Sayyidina Abu Bakar molar ya deng Yahudi ni ke ya Rasulullah. Laka sambian luar biasa. Sambian saya coba haki sambian ki bisa abdi roti agelenon. Ki pancor. Yahudi. Sambian oning ki. Siapa saya masang roti beri-beri ke sambian. Saya kocak ahlak bagus. Siapa? Kasa Muhammad Rasulullah. Sambian ibu coba aki. Sambian saya. Kula matuana Abu Bakar. Mungkin Nabi Muhammad ni ampun wafat ampun seta. Sambian tak ambus abak coba aki. Padahal gak ada Muhammad Rasulullah. Cak sekian kesukaan malis sampean beri ampun ni terekam bi Nabi Muhammad. Cak sekian Nabi Muhammad lakar beci ka sampean bisa ibri racun roti na benare. Yahudi ni kapah molar hadirin. Ya Abu Bakar.
Fashidu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saksi aki dan gunakan makin masuk Islam. Tak ada pangeran kecuali Allah. Muhammad ni berarti lakar utusan Allah. Mun beni utusan Allah tak kira sani kala aku nah. Cek bisa na cek malis seketen kula. Salah tak malis kula paringi roti benare. Padahal kula abek cuba aki. Kula buta kula tua. Cek malis ke kula cek bisa nah. Mun beni utusan Allah tak kira sani ka ate nah. Masuk Islam dalam keberadaan dibudi apa mati ni kak. Kapan mulai kini. Nabi Muhammad ngajak taklum masuk Islam. Nabi Muhammad wafat ni masuk Islam. Lo teti sahabat karena saya masuk Islam ampun kanjeng Nabi wafat. Keng ni langsung masuk swarga. Tuh sana dari ada kemet ada sekali esapora. Gara-gara din budi na masuk Islam pah mate. Tore saya rasa nyangka bersih sosial Islam mulai pergi dia ada hadirin. Mati kafir lo nyeting ke swarga. Yahudi ni ke kafir mulai dia ada. Nentan dek kanjeng Nabi. Lo elem ya cek kanjeng Nabi. Ken kanjeng Nabi wafat gara-gara akhlak kanjeng Nabi masuk Islam ni ke masuk swarga. Ya kan kanjeng Nabi kan. Muni bekiyong billahi tak kira benda sudah. Tak usah saya bebe, mungkin saya kumik haram lo bisa. Lo bisa kak. Le coba pun bah leku, bah perapatan duk kudu, bah bedengocak. Saya ngak sampean campur goncengan, saya nyamah huli liasin ki. Huli liasin ke sekarang keng celepir, tak tu papan tak kaya leka. Saya ngak gula kumpian cek goncengan huli liasin ki. Mun goncengan jadi cara lain boy. Kesana pecah abidatu kalau keng anyanyi, kalau keng lagu. Hukum tak tahu pada ben sampean pada budu. Saya ngak cek ndak kalau huli lias. Insyaallah bi gula iyan tarik ingi bakib. Ingi bakib beton cet lagi kecolongnya. Bu Nabi Muhammad ya Allah sampai masuk Islam nih hadirin. Saya rasa selamat. Tak bangki. Mangkana gula benajunan. Saya rasa selamat. Tak bangki. Keng manter gula benajunan saya te asangu iman Islam. Manter saya te asangu iman Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Keng berde situ malam-malam. Muntro saya te asangu iman Islam. Ego berde lagi. Ego berde. Siap ngamalaki. Berde dua malam-malam. Dua nikah kalaku kapi. Sepertama, amalan sepertama nikah hadirin, nikah dari Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Saya orang adikir la ilaha illallah. Apa cak karo nyungu aja? Apa cak nyungu ding tibi? Buk. Munding tibi apa na boleh karo congok, makai pergemar apa? Jam. Bagulan ikut jam dia bani ke ngambu ke ngini kucerum mata kok mate. Maka nanja daya. Suruh peleman bagian sakit ni kiai. Kuda lapar tak betah sekali pantok tok bi kok mari ni kiai. Hilang lah. Bak kendim oh malam-malam. Ki. Sampean mun adzikir sini kan ni. La ilaha illallah. Setiap setelah solat, umpama sampai adzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Din budi na tutup kalaban senikah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Pak kaleh. Saya rasa adzikir la ilaha illallah. Itu tutup kalaban bacaan gik buru pak kaleh. Maka orang ini kemun mati guk leku ketikanya beitebui mana tak kira ngaltok dari atina. Ya makai amin mun tak baca. Maksudnya amin. Jangan gua langsung nyerap aminan dapat langsung swarga. Mantir bisa ngamalaki. Jadi pian mun adzikir atahlil sampean ban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Asareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tungaki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Apal kak? Ya mun tak apal karo mangi baji samsu sapres.
Wah. Sampean mun adzikir la ilaha illallah tutup kalaban kak dinto pak kaleh As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Adabu saya semaus la ilaha illallah itu tutup kalaban bacaan ki furuh ketikanya bengaltok dari batan kaula ajunan ketikanya beitebu iman kaula ben ajunan tak kira ngaltok bakun cekak yati kaula ajunan iman bekal eki bemateh man terbisa angamalaki amin Allahumma. Ini keamalan yang pertama. Amalan yang nomor 2 perhatikan. Yang nomor 2 saya terus saya asangu iman Islam. Sempian mun lastari asolat cek kelopai dua akiring sepo dua eng. Ben mare asolat cek kelopai dua akiring sepo dua. Keng carana khusus. De'rem carana. Ulama ajaku. Carana nih kesampian mare bejeng. Assalamualaikum warahmatullah. As'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullah. A'udzubika min sakhatika wan nar. Sampian tetap pada posisi tasahud akhir. Tidak boleh merubah sila. Baik sila yang pertama. Selah. Bahasa Indonesia selah apa? Ya sila aja. Ada jawab protes. Le bahasa Indo cak mau turun ni kebanyak sih tak ada bahasa Indonesia. Nah, selah tak ada. Nyapo ada bahasa Indonesia. Apa nyapo? Nyap apa? Nyampe aja apa kak? Nyaput. Nah, nyaput aja bahasa Indonesia aja. Dia boleh sih tak ada bahasa Indonesia nare. Loto. Apa bahasa Indonesia loto? Ini lutut dia. Apa? Ada loto aja di bahasa Indonesia nare. Resut. Ada nyapo, tak ada selah, tak ada loto, tak ada cudu. Cudu aja di bahasa Indonesia. Jodoh. Ben engkau muni pijat kaki cudu bah nyaman le. Mun deselok cudu. Apa? Saya kalau dipijat kamu jodoh dia. Be make pijat ngandung kaki mun jodoh. Mun jodoh. Le kan. Tak kin kae sakene ini. Apa bah? Ya betul kan beda. Mun desa tak cudu banyak tak cudu orang. Keng mun adesa bi Allah banyak cudu. Kalau ke sana tidak ada jodoh. Rekin dek lagi nun. Tajik pemulih kada nih kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbian mun mari bejeng ki furu kaya iki. Alo bolong ni kemak lebe de manfaat ben mari bejeng. Mun adzikir la ilaha illallah tutup pak kali kelaben la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik zikir lastari bejeng otaba tahlil zikirna Pak Saus. Mun labe la ilaha illallah to poe kelaben ki furu Sayyid Muhammad Sa'adabu yang memberikan ijazah kamatenya ngu iman is. Senomor 2 mun mari bejeng Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya lana soko coba. Mbian pahangka ta nengah. Sini gani. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Saya nomor 5 pateros. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Carana senikah. Orang saya maca doa nikah ben mari abejeng bi Allah ibri lema keistimewaan. Selema sepertama kutiba barron liwalidai. Orang saya doa ngagi guru atu akhireng tua ben mari abejeng etoles ngabekte ka orang tuana meskipun aslina lo ngabekte. Sepora bedenak kanak kurang ngajar kareng tuana masake kareng tuana. Ring tuana sete. Minta sapora lobi sejak le sete. Keng bi anang pa itu aki ben maria bejeng ngagi guru. Maka anak se toman masake ring tua nikah bi Allah tak etoles anak se terekah tapi etoles anak se ngabekte.
Hal kak dinto cocok kalaban keterangan. Saya tulis sering Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Beda situng hadis riwayataki sering Ibnu Sirin. Tulis nang Ihya Ulumiddin. Apa kuat guna kanjing Nabi? Innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barrin. Bada situ ngoreng tereka kareng tua, langka kareng tua, kurang ajar kareng tua, masake kareng tua. Reng tua na seta, minta sapora tak bisa. Keng bi anang pa itu aki tak buambu. Reng sepona nyoon aki sapora tak buambu. Pa kuat guna kanjing Nabi. Fayaktubullahu lahu minal barrin. Anak setereka ni bi Allah lo tulis anak tereka. Tapi tulis anak singa bekte gara-gara teng tuana itu aki ben enyo onaki sapo. Leman di pengajian pahade-gade. Cang sapa kana? Gelak cang tat hulil ru. Magiki oding terek ka masake korban mati tu aki. Tulis ngebekte ko. Oh ya munda ya kana mayu pong embuk ki bade ting penting aki kelu. Ulek ku kapan mati tu aki benisani ke maksud tah. Sila terlanjur set tering sepona. Sampean minta asapora lo bisa tuman salah. Ce ambu tu aki sampean itulis ngabekte. Amin. Mulai boy maju kakak. Lebo ada cerita na penceramah ngangko dinaya. Talangkong gula ku mun ngonceng gula boleh. Grupan murlaw dia begintar kak dia. Talangkong gaya ini kecek begintar gula ku gaya. Itu mau cek begini ke gula gila beli boleh. Ngoromai rama gelu kok. Tergeleter kok. Bede penceramah di bawah. Ngoromai rama gelu kok. Walang ngonceng iruan kan tempat kangko dina dia. Yenten mage lagu mungkin ibu nasihat kan tak napa tadi. Yang penting benih bahas musik lah bahas lagu nak. Mending kakak ke segula apal kepi cak renggolan. Nak tretan ke sa. Dari sepopo salah aja nak gula kan. Ba mancing-mancing iki. Centok tok aja tekengara. Nah. Oh PP kelompang. Wah, maturaan apa lagi ya gula kak? PP kelompang. Bibir ceruk saloni. Misemadu korang angkebayan cukemi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh tak oning. Repot ki talangkong ki seporo kiai. Kule ni kapidatu mun kura bahas hukum kiai orang mule. Ulah mau neraka jahannam mule orang. Mi mule buk apa jo nganyar depak lah yo bareng koy. Mun sampai lagu iro mau bapak cocok kiko. Yen tan make lagu bani korban lagu mun lagu make lamba ngadi rumah ramani. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan, punya mata tapi tak mencela. Ngalak gilanya. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan, maka seperti ketang. Itu penglagu nak kakir, tak dengan tang lagu ya. Wakil ni kena. Munari lagu nari ada. Upin benipin tadi cerah. Kak Rosla Raja Talum. Opala tua tak. Upin benipin. Ni kau lain HP kiai.
Ada. Mene kanto makai ciri lagu mun paut genteng lagu. Nggih kan? Kan kantonya ciri lagu paut. Apa? Ila kena buut. Pakai ciri lagu. Nah kan akhirnya dia minta lagu tak apal. Membagi bola Nabi Muhammad punya istri namanya Siti Khadijah. Dengan Siti Khadijah punya anak namanya Siti Fatimah. Tak kira apal. Ing mun lagu aki apa napole anang. Makai embung tokang. Abdullah nama. Aminah. Abdul Muttalib. Abu Talib. Khadijah. Fatimah. Semua dari Quraisy. Itulah yang penuh. Tepuk tangan untuk Pak Ud Miftahul Jannah. Waktu Pak Ud dah. Kok seru ngajar tak lem tak kok sarung kita aja kok. King tek-tek deki. Njak bahaya lah kadina rek. Tak bisa apa mulai kada nih ke kiai. Oh senang ke? Oh panitia nih kah? Bu sapor nanti. Oh berkah dia contoh deki. Jalek bebas ablingkang pada lek pada lagi. Terus le puas lagi terus Afrika. Lagu kibur makai lagu kan saya kan? Makai lagu mama sok suara ke jebuk. Coba mun oleh madrasah, kita pun ganteng nih, mun si madrasah nih. 1 1 2 2 3 3 1 2 3 makai lagu saya kan? Mun oleh naria lain kan? 1 1 ayat tutup pintu. 2 2 ayat padamkan lampu. 3 3 ibu buka baju. Terus aku bisa kayak ini. 1 2 3 punya adik Bayu. Ada butuh. Ada mancing-mancing reguler. Tok-tok ngara. Ada malam-malam tak ada pak. Dua ni kemalaman eka husnul khotimah kaki. Nomor situng la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nomor 2 pen mare bejang sampean tu akhirin seponah. Banyak faedah lemak salah situ ngafaidah selemak mata ala husnul khotimah. Bekal mati dalam kebudayaan asangu iman Islam manter bisa ngamalaki amin Allahumma. Wis nikah selamat teka hajat dunia. Terakhir orang munceng tibi cak lagi ngampung kami Miftahul Jannah apa tak bagi mulai kula nikah. Kol berapa? Kol sanga. Cak kalakal kok magi genteng tak bukang le. Apa ideng-gedeng adinna kok. Ya lale sajam lah nasi ceramah. Udah ni berangkat bagi laku pak. Benar ide. Leso. Kengi juga aja maki leso. Pong bude si muncung. Ribari ngadak muncung ngak-ngak di rumah. Gelok pagi tampil dengan sampang. Bak duhur ngalle kebung baru kadur. Bada asarah ngalle ke Banyu Bulu Pamekasan. Bada mau ripah ki bulu ka Mabu. Pah ngak kantok. Mari di kanto deki kula nika menotto tiki ngalle ka parakeun.
Ada ya. Ada agak ada jak lonjakan. Binakan nyegupil dacil kok. Nyegukan jana bulan ni kini. Bulan nyegu siswa anyar ngarang. Cilik jong makini-kini dia mana bulu tu macam pakai. Aji ya. Pokok bagi titi penceramah muni kini dek terus jadi sekali. Tanjak ibina kanan. Allah jere. Ibina kanannya ku penampilan kau dah. Udah teman pengajian kau sepuluh daerah Banyuates. Bulan berteduhur mak semak gula istirahat di masjid. Pangtapangan ku tak ngicu gula kan. Kawan tuhur pahian tadi biar kampung pahih cegai. Jong cegai. Itu nyampit. Jangan anak di masjid tar ngicu benih tar bejang. Situ kaki ngocah. Aja muntak lalu ku tak kota ke amal saya kecok deki. Kula mulai nang ngenes di masjid. Kula kira pikiran masak maling aku tak amal genteng ngangko. Allah. Pon, jadi tanda orang teka hajat itu nikah selamat. Kau lebih najunan mun paringi sehat nggih. Tersehat kabeh nggih. Mun sehat nikmat kabeh. Nomor 2, manabi iya herat. Saya orang seselamat, saya orang sebejrah. Ingat napa tandana? Perhatikan debuna Gusti Kanjeng Nabi, mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Pasera orang seekar pagi bagus, ekar pagi selamat di Allah sampai akhirat, situng tandana. Pasera orang seepangarti ilmu agama, tahu abejeng, tahu ngaji Quran, tahu halal haram, tahu coba becek, apolong ben kiai. Ni katan deka untungan saya coba kibi Gusti Kanjeng Nabi. Tak kudu andik jabatan, tak kudu dadi orang paratu, tak kudu dadi orang gawat, tak kudu andik jabatan. Mun abejeng tokang ngaji tokang halal haram tokang ngak putran sampean sebede kantok maka putran sampean iki ngepele bi Allah ibu dadi orang selamat. Jelas. Mun putran sampean iki selamat, mbiyen dorok selamat. Amin kok Kak. Allah. Mun yatas ngeraceng deh ibu aku lilek Kak. Benih maksudnya. Mau temui luar marin ya. Ki maksud temun kula dak iya amin dak iya maksud dak. Ya tas kula ngeraceng teu apa lu apa melecak sampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ring tuana saiki bekade. Potran sampean budian tak kira gelem masuk surga mun sampean tak ikibah. Amin. Makanya dalam rangka untuk menuju keselamatan dunia akhirat. Tore sami-sami tuaki hadirin. Dan tore sami-sami kerjasama dan sama-sama kerja dengan pendidikan. Makle kau lebih najunan. Teti orang selamat pecer dunia akhirat. Nika ongku kau lebih kau ajunan. Melalui wasilah perantara putra-putra ajunan sebagai kak dintong ngerti ilmu agama. Bentuk itu aki. Kuru-kuru kau lebih najunan. Mantar bi Allah pelanceng umur. Mantir paling nasihat. Mak le bisa abek tanga yomi putra-putra kaula benajunan iki bedek kelencelena Allah sehingga kak dintu bekal tetilan-cilan keselamatan kaula ajunan ben kak dintu tujuan kaula benajunan siapa paling raja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Demikian sekilas info kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana.
Ya pidato dia sejam puk mungkin mak Dima berempat jam kan tuh pidato. 2 jam. Nguncang desel roh. Oke sampai sopo tak kira mati ku beda solar aja. Mun orang batak begitu orang, iya mun saya bebannya ku tak lesu ya tas. Ngeceknya menit terus korang. Mireng, tutup bareng sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma akhtimna bihusnil khatimah waj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina biqawli la ilaha illallah. Allahumma adkhilna al-jannata ma'an nabi fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Allahumma ij'alna wa ahla baytina wa dhurriyyatina wa tullabat miftahul jannah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli syafa'ah wa min ahli salamah fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali tos bisa berdepak nyun saborah sambil kerja bergelat lagi kak. Buk saborah kiki. Khud masofa wada' makadar. Kuspa kusapon tud bak cuba tinggal laki. Dan gula benih keng tara kerja keng muntai kerja sambian takut ngantuk. Akhiran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.